Ovo je Sonja. Sonja mnogo voli da putuje. Već neko vreme mašta o izletima sa prijateljima. Volela bi i da ode da poseti omiljenu tetku sa sela, koju nije videla godinama. A sutra bi trebalo da obavi 100 stvari i usput prenese nekoliko velikih kutija sa jednog kraja grada na drugi. Sve bi bilo mnogo lakše da ima svoj automobil i krajnje je vreme da ga kupi. Sve što je videla je prilično skupo, a ona nema veliku ušteđevinu. O kreditu do sada nije razmišljala, jer ne zna kako funkcioniše. Možda ga se čak i malo plaši, ali razloga za strah nema kada su osnovni pojmovi jasni. Kredit je novčana pozajmica koja se vraća banci u određenom vremenskom roku i sa određenom kamatom. Kamata je iznos koji uzima banka preko onog što je pozajmljeno. Ročnost je period za koji kredit treba otplatiti. Postoje različiti tipovi kredita. Na primjer, krediti u evrima i krediti u dinarima. Postoji i nešto što se zove učešće. Pojedine banke traže garant prilikom davanja kredita. Često je to 30% od vrednosti vozila. A rata kredita je novac koji se mesečno daje za otplatu kredita. Ali kako sad na brzinu da izračuna kakav kredit joj je potreban? Koji je minimalni i maksimalni period otplate tog kredita? Kako napamet da zna kolika će rata biti? Ne sme da se obaveže na nešto što joj neće ostavljati dovoljno novca u novčaniku na kraju meseca. Treba obići sve banke, prikupiti informacije, upoređivati, kalkulisati. Postoji jednostavnija varijanta. Na sajtu polovniautomobili.com, osim oglasa za automobile, Sonja može brzo, lako i jednostavno da se informiše o kreditu. Na jednom mestu može da napravi beskonačan broj varijacija i pronađe ponudu koja joj najviše odgovara uz pomoć kreditnog kalkulatora na sajtu. Kupi dobro, prodaj brzo. polovniautomobili.com